Me confuse the be me blame me ex say me blame no da. Okay. Cause fancy young girl wawale. Na betra wade ase be 10 years na be do the be crop so experience be foforo. Odru abrochi wo hu life wo hu se de normal ko ne ade. Person enjoy said it. But me masema de bia me no obi aka say we two stage bi na hu say awade na no obi ware no. Mo pese mo beto aso bi ma mo pa mo ntena se. Na otwe baako na me no te na ko na otwe mi no na ma hu na me na me pese me hu. Hey, de obeye bia me nim. Ana de wo ye nso me nim de be ko wi. Me no di nkomo nsem bi betime pie wa no da ko pa bi. Na aba me nim ba bi e ba ko si. But me say onu oba tena na wo ma na shop na wo sika obetime die bia ma no edo de bia ye wo sunsuma de ebu o ma fama no abusia na Sam Radio Kwaku Manu e message bi e de ma oh my God na radio badwen ba enko na beti ase Kwaku Manu e na ta kasa asem we yi sempempi no o kasa na se ne kasa ye na koye afutuo nsem a asem o ta kan ne se badwen ba pe e na betime ate ase enei wasaye edin komo ede afa awarion sem ho ni titiri ni ex wife e ho sensem ene Kwaku Manu akasa achiachiemu from Genesis awolishia na ex wife ABC and deya awarion atatia pansam na asem na Kwaku Manu chiremu awarion no enafom se wo be ware your ba wo ye be ma wo se wo be kwa ware ase ana wo be ware a na wadwe mututu na aware na form say no ade ba ko a mahu se this generation we yankasa na yaba no ye tadwe na ho pa ya aware both a man and mema nyina obi e kasa osuro aware obi e kasa de obeka ne se wunya baba kokora na eja wotu ba bia ye chen se obekwa awale ase Kwaku Manu chire ma se awontem ye chen se obeware ntem efi se aware no o se o dwen ho ansa fi se tetelo na ye nware just because oba no ho ye me fe ana be ma no osonwa ana be ma yi o ye movie star ana be ma na djuma o ye ebu enimu ne ye ware nipa obetimi na bobra se aware ente sabiem enti na ma aware atete apansa me ne Kwaku Manu sim se ne nkasa ye mu no ase on getting over the ex no enya de say Kwaku Manu heal properly because metie ne nkasa ye mu a on heal ye me din ye de akosi aboaje wa don ko amenka for tap send fama o say wo send this care from on ne de abo my Ghana mu tap send be boy ye nkasa wo de abeya ne say wo be kwa post na say Play Store do ha ko download do tap send e wo honum in process or maybe say apomoko no about the TV e de a show fiase fire or transactional yeah until she name no my bonus at the account because by the party via wabo at the asha one meeting the akosi aboaje wa don't call yenti and some Kwaku Manu kan ye define ex wife and after so aware ankasa emra ex club kura no na me na wo oh yeah na small boy akura me message so me akura me small boy me bo me bra wo kuma ase na me koshi again na me ne vibe yeti dan ba ko yekoba na nyinsin aba nti nyinsin aba de esem de me ho kochire fi se mode hye na me ne nyem mi sa akobiem na me de ne ekwa ama na akwo nti wo se obedi na wo hu fie kro na wo ko wale mu small boy I mean from me fancy from me from 17 me started hustle for 14-15 years me just school from 1 me ko from 2 na me jai me papa ko bo bra wani odu yase me mama hustle so obi a ekotra ni odu yase akọ me papa satam na boase ntokwa si January stamp galam say for ni AGC tokwa ma nipa ya bobo bituo ya kapote from na wo ya West Africa na AGC pote from na so okay na ntwie nkokọ ye kose ni nyina she police ka ko she police for baby omote awo aboaji krom hatam young boy nesem na mkoshi yo ye di akire na menka ne saa ye di akire bi abre tuo ye di akire bi kohwebi ti nkomo yi afiri wa bakumase me bakumase babo bra na me oba 17 years anantima hozo for me 20 abegura industry do mu 23 24 25 akoshi age nti adwene be na wo mitim se me ge no me ma me kura me papa kura wo mu nim se wo ge
eche no ma call nanim kakra no na me de koche ame ma me say oba me ne nam ni satam no ene na ene ne pa ne na mam okay no me bu wo mo a okay bi e be hwansa okay never be said oh say red flag no e show yes show bebre yes but nipa bebre di ahomobro ene etna anya hwe danfofo abam oh we dey say nya hwe mo hwe na mo solve mo hwe na mo siesie we nya bibia oh nya hwe mesisa wo no ba bi te oda suba ba akom yenu mi ensa kirewo ekodu sofo anim ekọ nanfofo nchen na moka na wo mu na sa su na ba mese ebi 100 years nipa na eboni aye we eboni aye tumi njaida ontumi njaida ne boni aye no obi opafa wi aseche no onyiwaye ba kofi ade ba ko message na quotation so aka kire nkofo no se wonu oba nso so tea na mo firi ba bi na e ba ye ne yie o manti wonu ne wo ma ye ne yie ye ne yie o okay na utagu ye mu a wo ye oto abura utagu ye mu me se bi so na meka metimi aka kire se me ne me ex kura ntem tie ne nyame bless me really yeah me ne me ex ntem tie na nyankopon bless me before nyame ye madoma metimi de me ex kwa abrochiri ye ko Nigeria first basa motenzo na yo Kwaku Manu o de me ba me kasa ne Kwaku Manu asem na me kan yo okay me no me ba no me se me ne me ex tie na minimo no de si nyina ne awarija ye ne ade nyina minim se besi because you do baby no na me sua nipa kofi me no tra ba ko mienu na otwe ba ko na me no te na ko na otwe mienu na ma hu na me na me pese me hu he de obeye bia me nim ana de wo ye nso me nim de ba ko wi me no di nkomo sem bi betime pie wa no da ko pa bi na aba me nim ba bi e ba ko si but me say onu oba tena na wo ma na shop na wo sika obetime die bia ma no edo de bia on ye wo sunsuma de ebu wo ma fama no edo de bia wo no obi ya de kura kofi mema ni nya bi nkan na du ba bi me ex me madwuma ko fom kura school am ye ne on na me de ma no okay on hwe school no so na me pese me de me pressure because me na mahunu sika me ni sika di se me excuse kana ba me account mu a me di enti na me ex se ye be san checker me ex na san na me nya bi adi okay yeah sabi o me ex adwuma wo ye amane ne tena adwuma wo ye nyina ye adwuma wo ye nyina wo ni wiase se me ti school a na hwe school so oh wanya adwuma biada oh okay until so too from 2009 2010 2011 2012 na me 1000 Ghana cedis de tu fie ni atete de app kopem se besan awu na mpeso be adwuma na Debbie ana me cho say John boy ya mimi si so na obi awo ama na hu sa akora ka no ho na akora no kra mu ampagya na foforo sa ba aye okay nti akoko ya wo vida anche me be wo Edmond nti de na obetimi aye ti so ma ni feel yes satam me de bia me ntimi mo me ex din bone sika kwa no nim se de diska obeyi sika mpa je so afofo afro se me pese me kwam ntimi se we are serious ukoye otin so so afofo frame sika na da ho ye di asa na ye fofo abeto because that time na me adwuma e bia mfa say 3 days bia metime wi adwuma ba ko ni etua me ka that time 1000 Ghana cedis okay eti 1000 Ghana cedis fa se bosom na me adwuma ba 5 krampo ene ma me 1000 na me de ba ko abeto fie na me de ba de aka na ko bank enti esa ne de fofo abeto me try me best say obey okay na ni beche keke amame ti nkomo yam no dio tipa me no di nkomo fa awade hu say ukasa from experience kofi awade enye joke mimi tuwesi mama kama awade asem anchira wo na wo so ye me fan opem asem se binyame mpengu na matofom na wo so wo be koma awade ma unim ma awade mu
Ubetimi ata machi agina machi akwama me. Ba woni. The mami suru pa ba this time me sua de bebre se betimi aka obi ase ba me pese me heti nipa ne mo. Ba me ka no kure. Ana akire nipa no. Since me di nipa na tem e wo ma me we dwamanfo ye kwase aba we obafo kurasini wudini woni me he. Nim no. Munim de on so and you abesi sa. Me ba o. Sabi mimi share me ex na me ex atena no. Na wo he. Woni de asi a muntemate. Woni idea bi afa ho. Na bia bibia asi. Ensem na wo kan nyina bosirem kasa. Unfa wani hui. Obi na aka yesi. Na nipa kro nyansem no no de wa meka. Ana wo mum ana wo beka na wabontin ti se maame ni bodua papa ni bodua. Eye wo a wo beka na ye bodua na wasefo. Yesi susufa ya adwuma. Ti nkomayo. Because obi a wade for say wo wade like o wale ne dofo. But ekwemu obi adwene timi sesa. Me confuse de bia me blame me ex say me blame no da. Okay. Cause fancy young girl wawale. Na betra wade ase be 10 years na bia do de bi ko person experience bi foforo. O do abrochi wo hu life wo hu say de normal ko ne ade. Person interest de tie. But me masema de bia me no obi aka ne say wo two stage bi na hu say awade na no obi ware no. Mo pese mo beto aso bi ma mo pa mo ntena se. Senka bro aware nso de sebi mabaye ayonkofa eda mu ntem. Se bibi kwa na merehwe wo ho no mu ana eyenkomo ebia odo ade ewesi nanka menya nanka wo ye ne sei maame. Covid ya wo kan ye nkora no ma sesei. Abraboni nipa. Odu stage bi a wadwene ntimi kire se we na ope. Se we na wo pe no nye ano pe. Nya no pe. Wo pe bibi foforo. Enye wo ba bia ne pe obi oye actor. Me fa me de start. Obi betimi obi atena se afem bedu ba bi no wo so mpe actor. Asase no hu se actor na ne ware. Kofi ye kura mimi ware kura na minim spec. Na me tibro for kasa spec kura da. Afa no hu spec. Okay. Mimi nyini na minim ade a me pe o. Oh, na wo nyini na no me de ope. No that. Wo nyini kwa na wo se ya timi de honam kura wale se we body na da so se we woto. Po na se ya ma bia ayan to ankomo. Ko fiti nkomo ya me no di o. Enu ti na wo bitimi ye boni aye ma wo bi wo kwan. Yes. Enyo no a. But wo hunu kwan so obefa so a obefrim ti na aye ntokwa. Ade me di wo ba nani a. Me na start abrabo de mba me di nani. Ba wo ba bi wo ma bia se bi ne ho nya fe ba wo lucky. Okay. Medafone Sama Kwaku Manu edi tuja eno no se na milika anka se badwemba pe ena beti ase nti ye badwemba na wati de Kwaku Manu kana se a wetima ja comment section ho no se badwemba na still na no wonte de o kana so wetima che wadwen e comment section ho mi din e de akosi abo age wa don ko ma me da wase se wo share ye makram so physical money and pretty me do rap just for me send jam in a minute in Sabakandia and then one tap send. Yeah, Ebushianfo, you didn't na nakuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for o send ko fa baby a na ya basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obian road do tap send. Na on sense ka fa tap. Yebo de wo chere amansan yebo de wo chere gala fose yewo akwantu ne di sike kofi nie me yen fa ba bia ye be nu yen tap edemu fuwa tap send in this street The tap de no an eko Tap and you want to Piao